Yes, tena mutumia wa Thu haha nake no ko agitwira uria akiamukirira riboti no gukiamba gwitugeithia. Muriega. Nitago Joyce Wambui. Mutumia muthuri ucio roneire mutino kahawa Wendani. Ndamuhurire thimu kiroko Sunday. Tukiaria akinjania guka githaa kingi. Cia mwana ri aima thukuru ni anjirite ati hena indo metio. Ngiuga kindu thaa kenda ri ngiuga reke ndimuhurire niguo anjukire na indo icio. Ndamuhurira ri ndoire thimu tondu mami ari toro okira ngimwira atiriri ndirenda guthie kugurira mwana indo cia thukuru. Agiomererie pole. Akijira ngemera tondu ithe wao ndara thimu nikio ndirenda guthie. Akijira tareke ndimuhurire anini. Amuhurira ndoire. Taikaranga niguo yahurirwo. Akijira ona ni ahura. Niguo ni ndare nja hau nja ngithambia indo. Akijira ona ni ahura thimu. Maria riu no muiritu ucio ri niguo ndaiguire anjita. Akijira take thimu ino. Ni ngithie ngioya thimu. Nona riu ndaciragia niwe. Ndoya ri ngigua ni kanua ka mutumia. Akijira atiriri. Ati akija bana yako alikuwa anapanda gari ya Super Metro hapa Kahawa Wendani. Akasukumwa akaanguka akagongwa vibaya mgongo na kichwa. Tukajaribu kumsaidia, tukajaribu kuita Kenha, wakasema hiyo si kazi yao. Tukaita ambulance ikakataa kukuja. Ndio tumejaribu kumsaidia lakini hajasaidika, amefariki. Ndiye ngimuria atiriri ako wapi sasa? Akija ako hapa Kahawa Wendani. Ako hapa chini lakini simu ni mimi niko nayo. We ukikuja ukuja hapa Kahawa Wendani nipigie, nitakupea simu yake, ni mimi niko nayo. Ngemuria sasa na ikizima nitajua aje uko wapi? Akija nitakupea namba yangu. Sasa yangu mimi mwenyewe ndio ukikuja unipigie nikupatie simu ya bwana ya bwana yako. Riu niguo gicokeria mami thimu. Koguo ucio wakuhurire ni akwirire ni guikio ikirio. Ni anjirire ni guikio kuma ngari-ini agwa thi aguthwo mutwe na ukarangitwo ni maguru ma thutha ma ngari mwena wa left. Ni mwathire hau Kahawa Wendani immediately kana muikaikarire? Tuthiathire Kahawa Wendani tondu twahurire brother yake uria mukuru. Tukimwira atengere no na ithuĩ twari gukuru muci ni ndari guku muci. Tukimwira atengere tondu akoragwo Thika. Riu niguo twacokire agitwira atiriri ati ona thigari ni cia muoya. O madam ucio tondu ndaikara riu ngimuhuragira na thimu iyo ngimuri kurathia ati akija ati ni mamuoya mamutwara City Mortuary. Riu nona tukiona ati bata wa guthie. Riu niguo twatumire tata ungi wa Githurai akamurore ku City Mortuary. Riu ni utukui. Thu aikaraga ku? Aikaraga guku mucie no ni athia mawira. Ona wira maita maingi ararutagira address. Araruta wira uriku? Akoragwo fundi. Ni yako? Fundi wa manyumba. Riu ri ararutagira address Thika. No hindi ori ni akoretwo ikara guku ta wiki imwe atari wira. Riu hindi agikorwo etirwo wira Kahawa Suka na agidiga guku akijia Kahawa Sukari na akiruta wiki imwe na agioka weekend iyo. Riu wira no era weekend ya keri. Na ha ica ngari athia yako?
niko inuka riu na guku nona riu yari weekend uka weekend niguo agaroka guthii mande kiroko agacoka wira riu agoko ningio sadi agoka agarara guku sadi tu mande agaroka guthii riu nona haicaga ngari githaa kiu gia thaa 10 niguo kinye guku oke arari akaroka guthii kiroko ngari ukigwa ngari yathia na tauni kana yaimaga na kuria na tauni riu nona haicaga niguo muige thika koguo ukigwa ngari yo yamuete ku ngari yo yamuete hau kahawa o haria agwire haria riu aikeirio itoka ndigukihere hagira andu maime niguo aikio ndiamenyire riu hau koguo na ti ati ndigukinya gikinyite kuria thiaga he na marari na ciana cigana ciana ni 2 grade 3 na PP2 na riu we uruta wira uriku ndutaga nwe turetagira Saturday na riu hihi ringi postmortem tori yagikirwo ira mibango ringi ya mathiko tondu akena ni mukiambite hema ringi ni gibangitwo niyo turambiririe muthi ni twambiriria na hihi ni mwegeretie gubuatirira uhoro wigie cira ucio kiri borithi mugithie ku mukigwo gikinyite ku borithi ni twathire tukirwo tumwikithia postmortem we tuke tuharirie mathiko twarikia mathiko riu tuthii na ringi ni ndu wa mibango ya mathiko DPP ngorano makiheana namba iria ringi mundu angikenda gutuma uteithio ndio tukuheana namba yao tukuheana namba ya mami winayo tunegere namba iyo 0711 730 799 tumsokera ringi 0711 730 799 Angelica Kimani no turanĩria na mũndũ ũngĩ ũmwe kana sister tũkaranĩria na sister yake agĩkĩmenyithie akinyitia riboti ĩno atĩa kana gwagĩthire atĩa tũkaranĩria na cousin yake wakĩrĩ town so karibu sana goko kwa DJ Sonie Mchumamoto hamwe na Kikuyu Star TV. Hii nĩguo ũkwanjia na marĩtwa maku na we ũhoro wa ũnyitire atĩa? Okay, hamarĩtwa njĩtagwo Catherine Wanjiko Kimani na Gilbert Thu cironire mutino is my brother na tumanete thutha atulare ndugu that fit Saturday nitwaretie nake kindu thaa 8 tondu ni ndathiaga na kuthika ngimuhorera ekawidaga guka Saturday maita maingi so on that Saturday hakukuja mimi nikampigia on Sunday nilikuwa naenda thika akijira sis kindu thaa 8 cia Saturday onaga mutino akijira sis ura ndatengemura ndojoke na kuthika kotara inokaga weekend ndo tuinokanie akijira ndeha rekajuke unanienda kwa ngari ndiraba toguo akinya burure ohore hivyo ndivyo aliniambia tulikuwa na mtoto wake yule mdogo Kare angema tuna blessing akijani sawa tutaonana ni ngethie ngirike shughuli ciakwa kindu thake ndari ngimuhurira thimu hakuchukua nikakaa hapo hadi kitu saa 10 nikampigia tena hakushika simu sasa mimi nikaona juu niko na mtoto mdogo wacha nirudi fanya nilikuja kitu 5 nilipata wakilia mama yangu rafiki yake na bibi yake kauliza nini hakuniongeleza ndipo sana mamangu akaniambia brother yako amepata accident nikamuuliza mgani akaniambia nikamwambia si tulikuwa tumeongea na yeye akaniambia hapana amepata accident na hayuko in good terms sasa ndipo after 10 minutes simu tena ikapigwa tukaambiwa amepata accident ameogwa na imesidikana amepelekwa City Mortuary I was in disbelief watoto ni wadogo sasa mwenye alipiga simu ya kwanza akapigia bibi yake aliniambia yeye alimwambia alikuwa huyo mama alikuwa anapiga na machungu alipiga akilia akisema amerushwa hivyo ndio alikuwa anasema amerushwa kwa gari juu naona tulikuwa tumeongea akaniambia anakuja si alichukua hizo supermetro simpeleke simfikirika sasa tunashindwa how come inasemekana ni after 5 minutes after kupanda gari ndio alianguka sasa tulikuwa tunashindwa alikuwa anatoka anashuka akienda wapi hapo amefika kwenye alikuwa anakuja so sisi tuko kwa dilemma lakini tunaambia Mungu tu atusaidie it's a very hard situation hamjapata any eyewitness maybe amwambia whatever you have hatujapata eyewitness
lakini yule sasa witness alikuwa yule madam mwenye alishika simu yake. Huyo madam alikuwa na uchungu sana. I think maybe aliona penye ilifanyika juu yeye ndiye alisema mimi ndiye witness na nimeona hivyo. Huyo tu ndiye tulienda makaongea na yeye, sikuelewa wakaenda wakaongea na yeye na akawapea simu, hivyo ndivyo alisema. But wao wale watoto walikuwa wanashuka, the statement is contradicting. Wao walisema alikuwa anashuka. So na sisi tunashindwa sasa, alikuwa anashuka aje na alikuwa anakuja Thika. Alikuwa after 5 minutes after kupanda. So sisi tunaachia serikali tusaidie. We want justice for our brother. Yeah. Na pengine hiyo sako, maybe your message ni gani? My message to that circle, it is very unfortunate. Wajue wanabeba watu, wanabeba wazazi, wanabeba watoto wa watu. For them it is like, and they don't care. Hii baba ya kushughulikia watu, unajua unashughulikia watu, you must be very careful. Kugonga mtu taka ama alikuwa anashuka. Na mimi nimeshawiti, hata mimi nilikuwa napanda hizo, mimi na huwa nakaa Kayole. Nisha hizo pada hizo gari super petrol, na mimi sikuharibu na haribu. You must behave. Ujue mnabeba wasasi, mnabeba watoto, mnabeba watoto wa watu. Sasa mmeachisha watoto, mmeachisha mmoja bibi mjade, watoto wamenyang'anywa baba yao. Tumenyang'anywa brother. Sana. Pole. Yeah. So Chumamoto ndo kwa tukiara nilia na cousin yake. Yeah. Na kia gitire. So thank you very much. Kimukinyeire. Asante. Sawa. Tato kaira twaretie na cousin. Yes, karibu sana. Kwa jana marĩtwa maku na hiyo twire we nĩ ũkũrĩthu. Njĩtagwo Gotha Ndibũrũ wa Mũthiaru. Thuo-rĩ anjĩtaga mama, ũguo Gilbert nĩ cousin. Rĩu reke njuge na njĩra nguhĩ atĩrĩrĩ, ripoti ciothe nĩ mũhetwo cia ũrĩa wothe gwathire, tondũ niĩ ndakĩhũragĩrwo thimũ kĩndũ thaa 11. Ũguo gũtirĩ ũndũ ingĩahotire gwĩka mũnene, tondũ ithuothe tũtiakĩmenyaga thua twarĩtwo city mochari kana kũrĩa twarĩtwo. So niĩ nĩ ndathiaga wĩra, ũguo ndingĩakĩhotire kwamba gũkĩmenya nĩ atĩa. No kũringana na ũrĩa riboti yokire-rĩ, mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ twakĩnyitire riboti atĩ thuo akĩrĩ kũrĩa General Kago. Ũguo on Monday my sister na mutumia na arĩa angĩ na my brother in law nĩo mahotire gũkĩbuata kesi ĩyo. Ũguo niĩ hakwa njuge ndĩranyitanĩire na my sister na acio angĩ kũrĩ mũthenya wa ira, na nĩ tũrakĩrutire wĩra ũrĩa ũragĩtũmĩte tũthiĩ. No niĩ hakwa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ, ripoti ya borithi ũrĩa wambĩrĩirie cira ũcio, anake arĩa moire thuo makĩmũruta bara makĩmũiga kando, tondũ ngari ĩyo nĩ yendaga kũra. Ũguo njenji ĩyo yarĩ hau-rĩ, magĩtĩki chance ĩyo ya kuoheria thuo bara makĩmũiga kando nĩgetha ndakakinyangwo nĩ ngari ĩrĩkũ, tondũ ngari ĩyo ndĩakĩrĩ stage, yarĩ on highway. Rĩu korwo mwana ũcio ndeheririo-rĩ, ngari cingĩ cingĩũkaga igĩkaga atĩa? Ikĩmũrangaga. Anake acio tũrarĩ nao na nĩ marandĩkire statement harĩ borithi, mũborithi ũrĩa ũrarũgamĩrĩire postmortem. Anake acio nĩ marandĩkire evidence ũrĩa wothe monire na ũrĩa mekire. Twacoka twathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ-rĩ, postmortem yekwo, ndagĩtarĩ nĩ aratũheire ũrĩa wothe gwathire.